ready na naman kami for take-off to the next step. Mhm. Ma-send off na kami kang insertion kang team to climb naman sa drop point. And then, masunod kayan, mga duwang sorties na gayon. And then, sutawa sa drop off. And then, another training naman, another briefing naman kami for the next step. Pero diretso na, hindi inibutasan hanggang di kami makaproduce ka result po niya na daw tabi. So, backup support, gabos sa matik off, ipupull out me sa main command center. Okay, okay. Saan po sila maaga, sir? Pero ining gabos sa operation na ni, bago ako naghiro, inaprobaran ininigog ka sa banggi, tapos tinawa niya akong instruction na dapat mission accomplished within the day or tomorrow. Gabos na may drop point, gabos na yan garo aerial. Gabos na aerial. Operation na kami. I see. Oh, gari mas advantage. So, pagaman, kung may backup kami sa ground, madipisilan, pinakalas na yan na option. Di na, kompleto nakigamit. Pati kung mag-camping sila duman after the operation, tadi, sigurado kung may mawalat, maski ma-pull out na ma-retrieve na gabos na subject, may mawalat pa. Kaya ready sila including camping.